tukbal ko na siya kato sa inyong kataan. Wairod narwaing daing kan At-Talib Tarek Mustafa فليتفضل شيرته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحج حج محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sabanal tod insanglit makapudji tapat ma Allah subhanahu wa ta'ala. Iya na Tuhan mapatut pangamuan tabang, Tuhan mapatut pangamuan kaampunan, mga pong tinai kumaaga ma Islam. Magpatiligon kita bima Allah subhanahu wa ta'ala min mga kalaatan sin ginhawabaran tabi, maka min mga kalaatan sin kakahinang tabi. Maka say-say inhinidayatan ni Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantu sa niya na makalopas maya. Maka say-say sab inilopas ay Allah subhanahu wa ta'ala tantu-tantu sa niya na makahidayat maya. Mga pong tinai kumaaga ma Islam, magneksaksi kita bi sinsa niya mapatut pagtag-ipunan pasujuran buat malengkan makatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sabanal tod in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ipun sin Allah subhanahu wa ta'ala maka sasahoan na. Menjadi mga pong tinai kumaaga ma Islam, itukbal tabiin sa heka-heka na pagsarang sukul tudyo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sin itu gitabi masi-masi pinaindaman ni'mat Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na ni'mat kaalum tiranan tausal tabi tapakai tabi makaridaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Menjadi mga pong tinai kumaaga ma Islam, mula-mula nasihatan kuin ginhawabaran ku lato na pao tudyo ni kaam. Mga pong tinai kumaaga ma Islam, alo kita bi pangadjian maayat tasabut tabi din sini inaan. Yuksin Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah. Yuksin Allah subhanahu wa ta'ala, o kam mga bariman, mga agpaparat saya ma Allah ta'ala, ittaqullaha haqqa tuqatih. Agmatalaw kam ma Allah subhanahu wa ta'ala, sin mattan, sin sabannal pagmatalaw, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka dakam agpakamatay, in buat malengkan in kaam marialoman likusan sin agama Islam. Masadili ayat yuksin Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu attaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yuksin Allah ta'ala, o kam mga bariman, mga agpaparat saya ma Allah ta'ala, ittaqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuksin Allah ta'ala, agmatalaw kam ma Allah ta'ala, maka misalakam sin bisara, lamma lambut. Yuslih lakum a'malakum, pinahalap makaam in kakahinang bi, wa yaghfir lakum dhunubakum, maka inampun makaam in pardusahan bi.
wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Maka saysay in agtaat ma Allah subhanahu wa ta'ala maka marasulna saban naltod in iya agparuntungan na iya sinsa mehe paruntungan. Mga pong tinai kumaagam Islam, maayat ito to tasoy Allah subhanahu wa ta'ala in mga sigalam bariman in agmatalaw maya. Makatasoho sigalam in missara sinbis sara halap atau kan sinbis sara lam malambut. Nabang eratahin ang inili ay bimana jinanjian sigalami Allah subhanahu wa ta'ala. Bang eratahin ang inili ay bimana bang sigalam agmatalaw ma Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na jinanjian sigalami Allah subhanahu wa ta'ala. Yan na pinahalap masigalami Allah subhanahu wa ta'ala in kakahinangda ay bimana tinaupikan sigalam ay Allah subhanahu wa ta'ala mapaghinangda kahalapan. Maka yan na sababan inampun masigalam may Allah subhanahu wa ta'ala in pardusahanda. Maka saysay na yuksin Allah subhanahu wa ta'ala in agtaat maya maka marasulna saban naltod in iya agparuntungan na iya sinsa mehe paruntungan. An Abi Musa al-Asy'ari qala salla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam salat adh-dhuhri falamma insarafa aw ma'a ilayna fajalasna faqala inna Allah ta'ala amarani an amurakum an tattaqullaha wa taqulu qawlan sadida thumma ata an-nisaa faqala inna Allah amarani an amurakunna an tattaqinallaha wa taqulna qawlan sadida. Hadith misi Abi Musa al-Asy'ari qala shalla bina Rasul sallallahu alaihi wasallam salat adh-dhuhri. Yuksi Abi Musa radhiyallahu an nambahayang yuk na makami in Rasul sallallahu alaihi wasallam salat adh-dhuhri dan sambahayang zuhur falamma insarafa aw ma ilayna mawaktu man yuk nalaan na tinolo kami yuk na Rasul sallallahu alaihi wasallam faqal yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam inna Allah amarani an amurakum an tattaqullaha wa taqulu qawlan sadida. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam saban naltodin Allah subhanahu wa ta'ala tasoho naku insoho takam agmatalaw ma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian tasoho naku insoho takam misalah sinbis sara lam malambut atau kan sinbis sara halap. Tumma atan nisaa mahuli pa iya tujuni mga bangsa karandahan. Yuksin sallallahu alaihi wasallam inna Allah amarani an amurakunna an tattaqinallaha wa taqulna qawlan sadida. Yuksin sallallahu alaihi wasallam saban naltod in Allah ta'ala tasoho naku insoho takam agmatalaw ma Allah subhanahu wa ta'ala. Maka demikian tasoho naku insoho takam misara sinbis sara lam malambut sinbis sara halap. Mga pong tinai kumaagam Islam in pagmatalaw ma Allah subhanahu wa ta'ala iyanatuan in hinangno in ay na panohoan ni Allah subhanahu wa ta'ala. Maka palawak kamin mga ay na pamogosan na. Mga pong tinai kumaagam Islam mawaktu man si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an sung napay tuduniyaman hasupaya agda'wa hasupaya agpasampay sin agama. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam maya ya Mu'adh ittaqillaha haythu ma kunt. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam si Mu'adh bin Jabal ya kayok na ya Mu'adh agmatalaw ka ma Allah subhanahu wa ta'ala mingga-mingga na ingkanian no. Para hal si Mu'adh bin Jabal radhiyallahu an dakayo min mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam gagandilan panday pandikal bang dutuan maparkala sin haram maka halal
iya in maslabi tao. Mga pong tinai kumaagam Islam, damikyan in pagmatalaw ma Allahu subhanahu wa ta'ala, mingga-mingga lahat, in subay tuan hinangta, in ay na pinawajib makita bi Allahu subhanahu wa ta'ala. Main in pagmatalaw in, subay na adja kita malahat tabo kita nga hinang, sinka kahinang halap. Atawakan bo na adja kita ibadat, sumagawa in pagmatalaw ma Allahu subhanahu wa ta'ala, misan mingga-mingga lahat, in subay hinangta in ay na panohoan na. Mga pong tinai kumaagam Islam, min mga salap-halap na tuan luto, in tabwata bitujuni hadarat sin Allahu subhanahu wa ta'ala, iya na tuan luto, katalaw ma Allahu subhanahu wa ta'ala. Ang kanyang sin mga sigalam, magdaramandaman, tazawwadu minat taqwa, fa innaka la tadri, idha janna laylun hal ta'ishu ilal fajar, fa kam min fata amsan wa asbaha dhahikan, wa kad nasajat akfanuhu wa huwa la yadri. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, wa kam min saqamin asha hinan min ad-dahr. Ang kanyang sin mga sigalam magdaramandaman, tazawwadu minat taqwa, agluto kamyuk na sinluto, katalaw ma Allahu subhanahu wa ta'ala. Fa innaka la tadri, sababyuk na saban na taod in kaa, gaita hatinu, bang apabila palendom na, ay bimakna bang apabila sangom na, hal ta'ishu ilal fajar, ay alum gimari ka, ay ngabot gimari ka mawaktu sin subuh. Fakam min fata amsan wa asbaha dhahikan, makapilan na adja min mga makanak bahao, min mga makanak subul-subul, amsan wa asbaha dhahikan, mawaktu sin kohap, marialom sigalam kalasigan, marialom sigalam eom-eom, wakad nasajat akfanuhu wa huwa la yadri. Makasaban na tod in iya, insaya natahati, taputos na adja iya, ikakana pote, makasaniya pang hati na. Wa kam min sahihin mata min ghairi illatin, makapila na adja min mga lasig-lasigan, min mga kosog-kosogan, matay masaniya sakina. Wa kam min sakamin asha hinan min ad-dahr, makapila na adja min mga saki-sakihan, allumgi mawaktu sin partahunan. Ang kanda mga pong tinai kumaagam Islam, pinasoban kita bi si Abdullah ibn Umar, qal, idha amsayta fala tantajiru as-sabah, wa idha asbahta fala tantajiru al-masa, wa khudh min sihhatika limaradik, wa min hayatika limautik. Ang kanayok si Abdullah ibn Umar, idha amsayta fala tantajiru as-sabah, yukna bang apabila kayukna dinagpakan, inabutan waktu sin kohap, dan nakaag-angan-angan, inka ngabot gi katujuni waktu sin mahinaat. Wa idha asbahta fala tantaziril masa, maka bang apabila sab kayukna, inabutan waktu sin subuh, dan nakayukna ag-angan-angan, inka ngabot gi katujuni waktu sin kohap. Wa khuz min sihhatika limaradik, maka usalin, pakain inka kosognu, inka kosog sin pamaranan nu, inka kasay sin pamaranan nu mapag-ibadatan tudyo ni Allahu subhanahu wa ta'ala, magaigi patakka inka sakinu, magaigi patakka inka lamanu. Wa min hayatika limautik, maka usalin inka alumnu, mapag-ibadatan tudyo ni Allahu subhanahu wa ta'ala, magaigi patakka inka mataynu. Mga pong tinai kumaagam Islam, ay sabtuan, in panagama ay Allahu subhanahu wa ta'ala, mamanga ipun na agmatalaw maya, tinunay in panahoan sin Allahu subhanahu wa ta'ala, yuksin Allahu ta'ala, innal muttaqina fi jannati wa nahar. Yuksin Allahu ta'ala, saban nal tood, in mga sigalam agmatalaw ma Allahu subhanahu wa ta'ala, min mga pagtunay da sin panahoan, makapag-anib dama mga pamagosan, tantu agdapa-dapa na sigalam sin ni'mat, marialom sin surga.
tanda na yan na ni'mat ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi basharin. Demikian mga pong tinai ko maagam Islam bang apabila tuan ingkanian ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala agmatalaw maya yan na tuan nilapasi ay Allah subhanahu wa ta'ala mingkemon kasigpitan may tumadunya labiluma na maadlaw akhirat maka niladjikian ay Allah subhanahu wa ta'ala sindadjiki gay tabista mga sigalam agbibista. Yuksin Allah Ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Qala Ibnu Abbas wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ay yunajjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Yuksi Ibnu Abbas radhiyallahu an in ma'na yukna ayatin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja ay yunajjihi min kulli karbin fid dunya wal akhirah. Ay bimakna nilappas siya ay Allah subhanahu wa ta'ala mingkemon kasigpitan dunya labiluba na maadlaw akhirah wa yarzuquhu min haythu la yahtasib. Maka niladjikian ay Allah subhanahu wa ta'ala sinladjiki gay tabista ay mga sigalam agbibista sinladjiki insa na bakas taangan-angan. Maka hinapusan ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Yuksin Allah Ta'ala maka say-say in agtaat ma Allah subhanahu wa ta'ala maka marasulna sabannal taon in iya ag paruntungan na iya sin sa mehe-mehe paruntungan. An Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Qalu ya Rasulullah wa man ya'bah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad abah. Hadis misi Abi Hurairah kinardaan ni Allah Ta'ala sabannal tod in Rasul sallallahu alaihi wasallam misalah kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man abah. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam ingke monyuk na umatku kaasok sigalam surga illa man abah in buat malengkan masay-say na gaybaya. Qalu ya Rasulullah wa man ya'bah? Yuksin mga sigalam kasahabatan ya Rasulullah sayok na in mga sigalam gaybaya pasok tudyo ni surga. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam man ata'ani dakhala al-jannah. Yuksin Rasul sallallahu alaihi wasallam say-say in agtaat maaku kasok iya surga wa man 'asani faqad abah. Maka say-say in agmaksiat maaku in sa agtaat maaku na iya na in gaybaya pasok tudyo ni surga. Mga pong tinai ko maaga may Islam murah-murahan bang painsab niya takallo tabi pangadjian maka bang niya min mga kabtangan ko insa tumawa atawakan pagmaana ko sin ayat atawakan sin hadith inili tuan masawab sin kalam masin pangahati ko maka damikyan bang niya min mga kabtangan ko paddi mapangalebi atawakan mapangatayan bi andu tuan ngamu ko kaampunan makaam labin Allah subhanahu wa ta'ala pos minliin maid na kumalapal kasilasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.